Ikibazo cy'abimukira bambuka inyanja ya Mediterane berekeza ku mugabane w'Uburayi gikomeje kubashyira mu kaga. Abagera kuri 70 bakomoka muri Tunisia barohowe n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano mu nyanja ubwo bageragezaga kwambuka inyanja bari mu bwato buto. Ubu bari kuruhukira ku nkombe z'icyambu cya El Katef mu majyepfo ya Tunisia hafi y'umupaka wa Libya. Ababimukira babanje guhungira ku isosiyete ya Shell ikora ibijyanye na peteroli. Niyo hamwe n'umuryango utegamiye kuri leta batangaje ko babashyikirije ubuyobozi bwa Tunisia. Abakozi b'abatabazi bavuze ko hari hakenewe ubwato nk'ubwo Abafaransa bwigeze kujya bukora akazi ko kugenzura ibikorerwa mu nyanja bwahawe izina rya Louise Michel. Ubu bwato bupima metero 30 z'uburebure. Bemeza ko bwafasha kujya burokora ubuzima bw'abimukira ibihumbi bagerageza kwinjira ku mugabane w'Uburayi buri mwaka. Amasosiyete y'abakora ibikomoka kuri peteroli yavuze ko atari ubwa mbere babona abimukira bahungira mu bigo byabo, ndetse bumvikanisha ko ari ibintu bishobora guteza akaga gakomeye. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko abimukira bagera ku bihumbi 115 bagerageje kwambuka inyanja ya Mediterane bashaka kwinjira muri bimwe mu bihugu by'Uburayi birimo Ubutaliyani, Ubugereki na Espanye. HCR yavuze kandi ko abimukira ibihumbi 2500 bapfuye umwaka ushize wa 2021 cyangwa se baburiwe irengero mu nyanja no mu mihanda yo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Afurika. Tim Harris Shimwe, Ijwi ry'Amerika.